haru aso dapat jikmen no an beraju poru so mai kuble na kanta jompi di ba piramo ini keluar film ba pau na kena dikasih gitu ni aju poru nam tai ba section no lagu producer macam ni film ni tak ni nilai isi pun film de ngasuban pa ke sungu jana antara jompi ya kini kecing ai subha jompi bat kecing aware ke jompi ru na antara kecing pelat ini film de hoi asim ru ini kabu kumba pelong mau kanyo trip pelat ya ka promo trailer jompi ka film de ga aware pai ba subha ban pet ya kini ka trailer bangai scam mau kini ka trailer kan long ka ban pen i ka ban ketik ya kecing jom khat jompi pai ba no sosno ka jongi makin mi bandit ban pen ya ka ka kuo bahkan ka film dan dengan nama itu lupa nama kan setelah wala na kalian jom tim lah itu ya story behind kalau lagi setelah bahkan ka ji kai ru na kam ta ki kon sama ki kam tam ki ba ni su tu i si ki ba ta ki shi bun ki jing sha pen ngop ba ki jing sha pen bi ba ngi scam ling ba jom ni film kan di ka message no ko ba ngi tip ni community ba ko kini ki film ki ba long kiba penwandur ya ke jinglong jingman joke emlang kasalang ini tak entertainment le ke jing kai pan na kamtam na ta kisama joke ka dok kathan bat nam ta kari ke jumi te nga kit bok kirwen na kalian ka jonga ban kepat ki ba ka nyotrik makin release ya ka trailer kiba ban pet ka Dhaka Escape ban ngai scam lu pat bu pai ba mi antara release ini film apo biju cinema Besh.